Kejingnya kun hapadeng ke Shillong lajong persya ya ke Niruka FC kelakut ha kejingnya khat ba Marshishi gol ha kejingnya lekai home game beningkong jong ke Shillong lajong hinne kejan meet singi palai. Diki hajar ngut kiriu football kila poi ban sakhi ya kan ni kejing lekai jong ke ni ke lumpung behedu ha pokari ke Belawan biang ke Shillong hadien South Nem. Ke Shillong lajong kelayo ban pinki ningkong ya kejar ha ke minit ke balai pulai lingba o kapten uberina Brazil u Daniel Gonçalves. Belayo athep eka gol deka kle hadin ke jingpun bu ball urang ile kai ke Japan utakuto kani ka gol kala pinchong shit bha ya ki paj pa nong pitkai ki Belawan ban ai jing kersan ya la ka jong ka kin hun ke belayo ya khun biang ha kani ka lumpung hinrei dei ha kamnit ka bahnyo pukhandai urang ile kai besakmat ka Niruka Fabian ulayo ban pin pha ya ka gol ban pin ya khat ke jing khun kala shong shit ba de khat bha tat hadu ban put penwai ke Shillong la jong kan ile kai biang halayeng ha ka khat ar tarik unai wing Hakabakan yakun persya ya ke Serenity Deccan Hamadan SSA First Ground Polo Shillong.